Siyanibingelela bazalwane Cathedral lase All Saints namuhla. Siphinde sibonge ukuthi sinaye dzadzewethu lo ngumthwebuli wale nkonzo. Sibonge ukuthi sinabo bafundisi babesikudla lo sendela le nkonzo cishe sonke isikhathi. Sinaye nemshumayeli babe Okeru Dokotela. Siyabonga ke ukuthi uNkulunkulu asinikete lethuba ukuthi sibe ndawonye. Sibonge uNkulunkulu. Namhla ke lisonto lesine emva kwesonto lebonakaliswa i-Epiphany. Solo siyaqhubeka ke nekuva ukuthi uthi veta njani Jesu ngelive lakhe. Tifundo ke namhla titholakala ku Deuteronomy sahluko 18 verse 15 kuya ku 20. Lihubo lelikhulu nelishumi nakunye 111. Sifundo sesibili sivela encwadzini yokuqala baseKorinte sahluko 8 kusukela ku evesini yokuqala kuya evesini leshumi nakutsatfu. Bese livangeli lona livela ngamakho longcwele sahluko sekuqala sahlukwana 21 kuya 28. Siyambonga uNkulunkulu nangemvula bese sithebula phansi kwayo. Inkonzo yethu iyaqhubeka ekhasini 104 esigabeni sekuqala. Inkosi ayibe nani? Ayibe nawe futhi. Dumisani inkosi. Yidumiseni ninethi ngekutenkosi. Akabonge uNkulunkulu uyise nendodana naMoya Oyingcwele. Akabonge igama lakhe nyalona nini. Akadunyiswe uNkulunkulu losezulwini. Kube nekuthula noluthando kubantu. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini. Siyakubabata sikhuleka kuwe. Siyakuvumisa siyakubonga ngethumo lwakho olukhulu. Nkulunkulu somandla nababe. Nkosi indodana letelwe yodwa Jesu Kristu. Nkosi Nkulunkulu mfana yaNkulunkulu ndodana yayise. Lesusato notemhlaba sihawukele. Wena losusato notemhlaba sihawukele. Wena losusato notemhlaba yemukela kuthandaza kwethu. Wena lotetika senene saNkulunkulu yise sihawukele. Ngobe wethwa lenkosi, wethwa Kristu kanye naMoya Oyingcwele losetuluka konke ebukhosini baNkulunkulu yise. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu somandla tintitho tonke tivulekele kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe, kute lutho lufihlele wena. Geza imicabango yenhliziyo tethu ngekuphefumula kude Moya wakho Oyingcwele, kuthi sikuthanza lokuphelele silithumisa lokufanele igama lakho elingcwele ngaJesu Kristu inkosi yethu. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Kristu sihawukele. Kristu sihawukele. Nkosi sihawukele. Nkosi sihawukele. Nangabe umuntu onile sinemmeli embikweyise Jesu Kristu lolungile. Nguye loyihlawulo yetono tethu. Nkulunkulu walitsandza live kakhulu kangaka ukuthi wathi made wanikela ngendodana yakhe nekuphela kwayo kuthi kuthi nobe ngubani okholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathi. Siyambonga uNkulunkulu ngaJesu Kristu ngoba ngengati yakhe itono tethu tiyatsethelelwa tinsuku ngetinsuku. Ngakho ke bathandzekayo ngekwethemba emandla kaNkulunkulu ekusihlanda nekusihlambulula azivume itono tethu sitimisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu siphila ngelithando nangekuthula nabo bonke abantu. Asithandaze. Nkulunkulu somandla bakwethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile kucabanga nekukhuluma nangekwenda nangakwende bekufanele sikwende
ngenxa yenkodzane yakho uKristu Nkosi yethu, sithethelele konke lesekwenzile, senze sikhole igama lokusha, kude igama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu Somandla lothethelela bonke labaphendula ngeqiniso akasawukele. Asithethelele tono tethu asikhulule kuto, asimisa siqinise ekulungeni konke, asigcine nasekuphileni nokunini nanini ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Asithandaze. Siyawusho kanye kanye kumthandazo walomhla sithi Nkulunkulu onemusa libakho losethela welashwa thina. Sigeze etoneni tethu kude sikukhole ngengqondo lethulile ngoba ukuphila umusa neyise kanye namalo ongcwele Nkulunkulu munye engathulweni lengapheli. Amen. Sitawulalela ke tifundo tethu bathandekako. Amen. Amen. Siyanibusela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Sifundo sekucala sibhalwe encwadzini ya Deuteronomy sahluko seshumi nesiphohlongo. Siqala kufundza esahlukwaneni selishumi nesihlanu. Nkulunkulu simakathe wenu uyawunivusela umprofeti lo njengami emkhatsini wabomnakenu, kufanele nimlalele ngobe ngiloko lena kucela kusimakathe Nkulunkulu wenu ehorele mhlazana wemhlangano nanithi sicela ukuthi singabe sisaliva leliphimbo lasimakathe Nkulunkulu wethu, singawubuki nalomlilo lomkhulu kangaka ngobe sitakufa. Simakathe wakhuluma kimi wathi loku le bakushoko kuhle. Ngiyakubavusela umprofeti lofanana nawe emkhatsini wabomnakabo, ngiyawufaka emavi ami emlonyeni wakhe, uyawube sebatshela konke lokho lengimyala ngabo. Nangabe kukhona longawalaleli lamavi ami lakhulunywa ngulo mprofeti ngelibito lami, ngimi ke mathupha lengiyawubhekana naye lo muntu. Kodwa umprofeti lotenda shangathi ukhuluma ngelibito lami loko lengingakakusho ukuthi akakukhulume, noma umprofeti lokhuluma ngelibito lalabanye bonkulunkulu lo kufanele abulawe. Livi lenkosi leli akabonge uNkulunkulu. Siyababingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Lihubo lelimiselwe lomuhla lihubo lelikhulu nelishumi nakunye 111 liyatholakala ekhasini 766 etincwadzini tenkonzo. Sitawulisho ke ngalokwetayelekile. Haleluya, dumisani simakathe. Ngiyakubonga simakathe ngenhlitiyo yami yonke, ngimbonge emihlanganweni yalabaqotho neyalabangcwele. Mikhulu imisebenzi yasimakathe iphenywa ngibo bonke labathokota ngayo. Imisebenzi yakhe inebukhosi neluthumo, nekulunga kwakhe kume inguna phakathe. Wende timangaliso takhe ukuthi tikhumbuleke, simakathe unekubele nemusa. Ubapha kudla labo labamesabako, sivumelane sakhe uyasikhumbula phakathe naphakathe. Sive sakhe usikhombise emandla emisebenzi yakhe, wasinika emave aletinye tive. Imisebenzi yetandla takhe yethembekile futhi ilungile, yonke imithetho yakhe yethembekile. Ayinakuguquka phakathe naphakathe,
yentiwa ngeliqiniso nangekulunga. sive sakhe wasithumelela kuhlengwa wamisa sivumelane sakhe kude kube phakathe lingcwele liyesabeka ligama lakhe. Wesaba uNkulunkulu sicalo sekuhlakanipha bonke labahamba ngemithetho yakhe banengqondo lenhle. Umelwe kudunyiswa phakathe naphakathe. Akudunyiswe uyisene ndodzana namalo ongcwele njengoba benjalo ekuqaleni kusenjalo nyalo yoba njalo kude kube nini nanini. Amen. Siyababingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Sifundo sesibili sibhalwe encwadzini yokuqala baseKorinte sahluko sesiphohlongo siqala evesini lokuqala. Mayelana nalokuhlatshelwe Thixo siyabona sonke njengalokunisho nithi sonke sinalo lwati kwati kuyakhukhumeta kanzi luthando luyakha. Nome ngabe umuntu athi kukhona lakwatiko akati njengalokufanele ati. Kodwa nangabe umuntu athandza uNkulunkulu yena ke watiwa nguye uNkulunkulu. Ngakho ke maqondzana nekudla lokuhlatshelwe Thixo siyathi ukuthi kude sithixo lesiphilako nekuthi uNkulunkulu munye kuphela kude lo munye. Ngobe noma kukhona lokuthiwa kubo uNkulunkulu noma kusezulwini noma kusemhlabeni njengoba bakhona bonkulunkulu labanyenti nemakhosi lamanyenti nobo kithi kukhona uNkulunkulu munye babe lokuvela kuye konke nathi sikhonela yena. Inkosi inye nguJesu Kristu lokuvela ngaye konke nathi lesiphila ngaye. Kepha akusibo bonke bantfu labakwatiko lokho. Labanye betayele Thixo ngisho nalamuhla bakudla nje shengathi kuhlatshelwe Thixo. Ngaloko ke nembeza wabo lobuthakathaka uyabalahla. Kepha kudla akusisonzeti kuNkulunkulu. Ngobe noma singadli asilahlekelwa lutho noma sidla asibuyelwa lutho. Ni boqaphela kodwa funa lelungelo lenu libe sikhubekiso kulababuthakathaka. Nangabe umuntu lona nembeza lobuthakathaka akubona wena lowatiko uhlanganyela edzilini leThixo angeke akhuthateka yini kuthi adle lokuhlatshelwe Thixo. Ngakho ke lobuthakathaka uyabhubha ngenxa yelwati lwakho kanzi naye ungumzalwane Kristu lamfela. Ngobe nanona bazalwane kanje nilimata nembeza wabo lababuthakathaka nona Kristu. Ngakho ke nangabe lokudla kwami inyama kumkhubekisa umzalwane wami angeke ngisayidla inyama noma nini kuze ngingamkhubekisi umzalwane wami. Livi lenkosi leli. Akabonge uNkulunkulu. Singatholi ivangeli sitawukusho kanye kanye ingoma yemsinziso, ingoma yesikhombisa letholakala ekhasini lemakhulu lamathathu nemashumi lamane nesikhombisa, page 347, canticle number 7. Njengobe sesilungisiwe ngokukholwa sinekuthula naNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu
Ngakho-ke siyathokoza ethembeni lesinalo lenkazimulo yaNkulunkulu. Siyathokoza nasekuhluphekeni lesikwethwele. Lithemba lethu alijabhisi ngoba uthando lwaNkulunkulu lugcwaliswe enhlitiyweni tethu ngamoya longcwele. Sisebuthakathaka, Kristu wafela lababi, wasifela sisedoni, wabonakalisa uthando uNkulunkulu lasithanda ngalo. Siyanqoba nokunqoba ngaye losithanda ngoba kude lokasehlukanisa nothando lwaNkulunkulu lolukuKristu Jesu inkosi yethu. Abothunyiswe uyise neNdodana naMoya oNgcwele njengoba benjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalelani itindzaba letinhle ngekulandzisa kwamakholwa ongcwele. Sahluko sekuqala siyawuqala kufundza esahlukaneni se21. Akadunyiswe Kristu omsenzisi wethu. Bahamba-ke baze bangena eKapanawume. Kwathi kube kufike iSabatha, Jesu wangena esinagogeni wafundisa abantu. Wabamangalisa ukufundisa kwakhe ngoba wabafundzisa njengalo nemandla, hayi njengetati tabo temthetho. Masinyane kwevakala umuntu labanelidimoni esinagogeni la, akhala amemeta athi, ufunani kithi Jesu waseNazaretha? Sewusibhubhisa yini? Ngiyakwazi ukuthi ungubani, ungongcwele waNkulunkulu. Jesu walekude wathi, thula, phuma kuye. Leli dimoni lamkhinkithisa lo muntu, lakhala limemeta, laphuma kuye. Onke abantu bamangala betfuka kangako bebadzimate babutana kodwa bathi, seyini-ke le? Yimfundziso lensha lenemandla, kanti nemadimoni uyawakhuta amlalele. Masinyane tidumo taJesu tanzana nolonke laseGalile. Nali-ke livangeli laKristu. Akabonge Kristu inkosi yethu. Sitawumemetela lukholo lwethu bazalwane ngekusho kanye kanye sivumo senkholo senasiya lesekhasini lelikhulu nesiphohlomo, page 108. Siyakholwa kuNkulunkulu munye, uyise somandla, umenzi wezulu nemhlaba, newako konke lokubonakalako nalokungabonakali. Siyakholwa kuyo inkosi yinye, Jesu Kristu, ngodzana levele yodwa kuNkulunkulu, ivele kuyise kubetikhatsi tonke. iNkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ikukhanya ivela kukukhanya. iNkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo, leyavela ingentiwanga, situ sayo sinye neseyise, lokwentiwa ngayo konke. Yehla ezulwini, ngenxa yethu thina bantu, nangekusisinzisa, yaba inyama ngamandla aMoya oNgcwele, kuyo intombi Mariya, yaba ngumuntu, yabethelwa esiphambanweni ngenxa yethu, kubusapho nje uPilato, yahlupheka, yafa, yabekwa elibele. Ngelanga lesithathu yabuye yavuka njengalokhu sembhalweni, inyuka yaya ezulwini, ihletinge sekunene seyise, iyawuphindze ibuye ngeludumo, tekwehlule labasekhona nalabafile, umbuso wayo awuyikuphela. Siyakholwa kuMoya oNgcwele, lweyinkosi lophilisako, lophuma kuyise neNdodana, lobangakadunyiswa kanye neyise neNdodana, lowashumayelanga abaprofethi. Siyakholwa nakulo bandla linye lelingcwele lekhatholika lebapostoli. Sivuma umbhaphathiso munye wekutsetselelwa ntono. Sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhatsi letikako. Amen. Siyambingelela bathandzekako egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu nanamhla ukuthi singaphindze sihlale ndzawonye sibukusane live lenkosi. Siyakhumbutana nje ukuthi live lenkosi silifunze encwadzini yaDeuteronomy sahluko 18 sasuka evesini laka 15 sasafika 20.
safundza lihubo lelikhulu nelishumi nakunye. Saphinde safundza incwadzi yekucala ebaseKorinte esahluko 8 1 kuya 13. Sase sesifundza livangeli ngekulandzisa kwamakhulu ongcwele sahluko sekucala kusukela evesini laka 21 kuya 28. Bese busa ke bazalwane kule maviki lamabili lamathathu lengcile lapho besisalalela ngekubitwa kwebazalwane khona uNkulunkulu ababitela emsebentini wakhe. Kepha namhla kuyaguquka ke sibuka losasebentile le uNkulunkulu asakhuluma naye ngco lo Mose libito lakhe lapho uNkulunkulu amthembisa khona ukuthi utawuvusa lomunye umprofeti lofanana naye. Kepha kufanana na Mose singakuthini nje ngoba phela abaprofeti labanyenti siyathi ukuthi bona bebaya evangelisi. Kepha ke Mose ngilenye indvodza lembonile uNkulunkulu ngemehlo yambona uNkulunkulu esihlahleni ali langabi lemlilo. Yambona uNkulunkulu ahamba nabo ayinsika yemlilo. Yambona uNkulunkulu ahamba nabo ayinsika yelifu. Yambona uNkulunkulu avela angemandi ekuphila eMeriba. Yambona uNkulunkulu asingwa sekuphila abaphayimana. Yambona uNkulunkulu ekugcineni yambona asafulathele yahlala na uNkulunkulu emalanga eHorebe yaze yaba nengatimulo ya uNkulunkulu. Mani kumprofeti lebe sinamfananisa na Mose. Mose ke siyabona lokuthi nakathi uNkulunkulu kuMose ngawuvusa umprofeti lofanana nawe akasho nje umprofeti intekendeke. Kepha ukhuluma ngaye icobo lakhe uNkulunkulu kuthi ngitatehlela mine ngibe la emhlabeni ngikhulume kuze kuthi bonke abantu labatawetama kuba baprofeti mbumbulu labo bantu labo batawufa nekufa. Ibhlungwana lebazalwane ndzaba yokuthiwa sitawufa nangabe sihambe manga ukuthi sibaprofeti baNkulunkulu. Kepha lona lotawuliva livi lelivela ngalomprofeti loyo uyawube sewendlulile ekufeni wangena ekuphileni. Ngifuna ke bazalwane ukuthi singene evangelini masinyane nje. Evangelini uyafika ke lomprofeti lekukhulunywe ngaye. Lekusifusako ukuthi lomprofeti ngisho nemadimoni ayambona. Nemadimoni ayamati. Akutsingeke ukuthi aze ambulwe ngalenye indlela ngoba uyatiwa ngekwenda nje kwakhe ngekukhuluma nje kwakhe uyambonakalisa uNkulunkulu. Ngakho ke nasekafikile yena imvumiso ya uNkulunkulu iyavama. Siyabona ukuthi laba beka nabo Jesu kuleso sigaba leso abasibo labajabula kakhulu ngaye. Ngobe bebafuna ukuthi nabo ngandlela tsite bahlale babakhulu. Bathanda ke bantu ukuthi baphakame babe bakhulu noma kungafanele ukuthi baphakame babe bakhulu. Kuthi ke Paula nangabe lelivangeli selibambile uyatsinga ukuthi ube ngumuntu lotithobako noma ngabe kukhona elocabanga ukuthi ungiko lokukhulu kepha dithobe kuze ukuthi nanga lomncanyana angalimali ngoba lona lomncanyana ulinyatwa nje into lencane akalinyatwa ukuthi wena umkhulu kangakanani kepha ubuka indlela lokukhulu bakho lokubonakalisa ngayo. Siyathi ke bazalwane ngokuthi kwenda into letitsite noma kuhlabela emadloti noma Thixo kude into lokuyenda empilweni yemuntu ngoba vele kude bawona lamadloti. Ngiyathi ukuthi ke sengikhuluma nalabanye kakhulunyana labanye bakhuluma ngabosigujana kumele babuyele eTanzania namhla kepha kude labanye boNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu. Kepha ke Sathane ingqondo yomuntu uyayiphuthekisa. Uthi ke Paula uthatha isinqumo lesikhulu
uthi nangabe inyama, amen, mhlawumbe lendzaba yenyama kufuna bese siyayindlala singabuki nje titeki tenyama kuphela. Uthi nangabe indlela noma ke indzaba yenyama iyamlimata nanguya lomncane, uthi awu ngafane bazalwane ngingayidli inyama, ngithi ngekudla lokungasiyo inyama. Ngakho-ke loluthando lolo lwaNkulunkulu kumele silubonakalise ngekunakekela. Siyambona ke Jesu ukuthi lana wena njani Jesu yanakekela. Le ndoda ayicikathekile ibanjwe umoya lomubi, uthi Jesu kule umoya lomubi phuma wena. Bamangala labo ukuthi kanti ungubani? Nguye phela lo mprofeti la kakhuluma ngaye leMose. Athi ngiyawuletha umprofeti lotawukhuluma lokukwami hayi lokukwakhe. Umprofeti logcotshwe ngimi, umprofeti longimi. Siyakwati wena Jesu. Amen. Siyakwati wena Jesu. Sofuna kusonisa. Siyakwati nokusindodana yaNkulunkulu. Ngakho bathandekako kuhle ukuthi sihlale noNkulunkulu. Khona uNkulunkulu atawukhuluma nathi. Kuze uNkulunkulu atembule kithi. Sine uNkulunkulu uyasisita njengalokho sengishilo ukuthi bekasola sipita kepha nyalo soyasakha. Uthi kuhlala kuye kubonakalisa inhlala kahle yalabanye. Nangabe singahlali kuye usho ukuthi kude inhlala kahle yalabanye. Ngakho kumele ukuthi senenjani sihlale kuye. Khona inhlala kahle yalabanye itawuba mnanzi. Namhlanje nabathandekako nathi siphila lesikhathi la sibileta khona manje kumnyama nababo corona. We must speak against noma ke sikhulume against labo corona. Singaba promote ngoba inkinga yethu bazalwane thina sibese sesiphakamisa lokungasiko. Kanti thina kumele siphakamise nje Jesu lophilako, Jesu losinzisako, lomabi wempilo. Singahambi siphakamisa tinto lesingadadi nokuthi tibuyaphi emandla ebumnyama, emandla ekukhohlakala. Njengalokusathi ukuthi letifo letikhona letiphephethekako bantu nje labatihlanyelako labatakhako letifo. Kepha bese setiyaphuma etandleni setiyaphunyuka labanye atiphunyuki bavele bathi chitha nje ngemabomo ngoba bafuna ukuthi umhlaba ube wabo bodwana ungabi wethu sonke. Kepha ke siyamathi thina uNkulunkulu ngokuthi akakuthanzi lokho. Ngakho konke bazalwane lokuphathelene naletinkinga leto nathi siyamelana nako egameni lemfelethu Jesu. Kulevike bazalwane ngithi mina nangi lo mprofeti lonjesu, nangi lo mprofeti lokukhunye ngaye. Lo mprofeti lo usendela konke lesidingako, usendela konke lokungasilethela impilo lemnanzi nalekhonsako. Ngoba uthi lo safikile kimi unekuphila lokuphakathi. Akanako nje kuphila lokuncane kepha unekuphila lokuphakathi. Siyambonga ke bazalwane uNkulunkulu wangathi angasibusisa egameni leyise nelendodzana nelamalo ingcwele. Amen. Amen. Asithandaze. uNkulunkulu wako konke lokuhle siphila etikhatsini tekukhathateka, dikigaba, kungalingani nekuhlukubetana. Etikhatsini siyaye sikhale kuwe sicele kusinziswa bese siyakhumbula ukuthi solo satalwa siphephiswe kweyama kuwe nekuhlala sikhuleka. uNkulunkulu wendalo yonke, yiva ukuthandaza kwethu. Sithandazela abaholi nemave emhlabeni wonke ukuthi bafune bulungiswa nekuthula nekuthi bathathe indlela lengiyo mayelana netingcinamba lesibhekene nato emhlabeni.
oNkulunkulu wendalo yonke. Yiva ukuthandaza kwethu. Sithandazela ibandla emhlabeni wonke kutsi libe sibonakaliso selithando lwakho linqobe kuletikhatsi letimatima kute lichubeke nekuhambisa livangeli lakho oNkulunkulu wendalo yonke. Yiva ukuthandaza kwethu. Sithandazela labahlukumetekile emakhaya nasetimphini baphe kuphilisa nekuthula kwakho. Wephule konke kulwa nekubanga emhlabeni. Sithandazela labo labavalelwe tehlakalo temhlaba ikakhulu labo labatsinzeke kulesiphepho lesingu Eloise. Bengame ngekuthula kwakho bathole lonke lusito labalidingako oNkulunkulu wendalo yonke. Yiva ukuthandaza kwethu. Sithandazela labo labagulako nalabahluphekako kutsi bathole kudududwa elithandweni lwakho. Sikhumbula kuleli viki labo timphilo tabo titsindwe kufika kweligciwane icorona. Sithandazela labo la sebasebentela kusita labahlukumetekile. Hola kusebenta kwabo ubanike emandla nako konke labakudingako kute bente umsebenzi wabo oNkulunkulu wendalo yonke. Yiva ukuthandaza kwethu. Sithandazela indalo yonke kute kutsi kuphila kwemhlaba kubuyele kube khona oNkulunkulu wendalo yonke. Yiva ukuthandaza kwethu. Sikhulekela labatalwako namhla nalabo labatawushona namuhla. Kuphila kwabo akwenganye ukhetha lokuhambisana neluthando. Sikhumbula kakhulu labo labashone ngayo icorona kutsi imindeni yabo ithuthutwe nguwe oNkulunkulu wendalo yonke. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu wetive nemhlaba wonke udale bonke bantfu uphinze uhlale emkhatsini wethu ngaJesu Kristu. Lalela ukukhala kwalabo labathandaza kuwe. Ubaphe kutsi sisamemetela bukhulu belibito lakho bonke bantfu bawati emandla elithando lwakho lolusebenta emhlabeni. Sicela konke lokhu ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sitacela ukuthi kulesikhatsanyalo libandla liphindze lethabe sisabingelelana ngesibingelelo sekuthula. Inkosi yethu Jesu Kristu inkosi yaphakathe, umbuso wayo ngeke uphele nekwembulwa kwayo. Kuthula kwenkosi akube nani ngesikhathi tonke. Akwanze. Siyabonga bathandekako, siyavuselana uvuselano seceleni kwakho. Amen. Haleluya. Haleluya. Siqhubeka nenkonzo ekhasini 116 sigaba 48 kanye sitawusebenzisa umthandazo wesibili the alternate esigabeni 48. Sibonga ke iminikelo bazalwane lesevele yahamba ebhange ngetindlela temoya. Kungako ke sibusisa leyo mnikelo, sibonga futhi sisho ke kanye sithi mthombo wephila konke izulu nemhlaba ngekho usinike ukubusa ngetulu kwakho konke. Yemukela titselo temisebenzi yethu lesinikela ngeluthando egameni laJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Uyabongeka Nkosi
uNkulunkulu mdali wethu tonke nemsa wakho sinasingwa lesinikela ngaso sivele emhlabathini sibethandade abantu sitakuba singwa sekuphila kithi akabonge uNkulunkulu nina nini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke nemsa wakho sinanaleli wayini lesinikela ngalo lesithelo semvini nemsebenzi wethandade abantu litakuba indzebe yensindiso kithi akabonge uNkulunkulu nina nini. Sisebenzisa umthandazo wekuqala wekubonga ekhasini 117 ikasi lelilandzelako. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. yenyusani tinhliziyo tenu. Siyatekusela enkosini. Asibonge Inkosi uNkulunkulu wethu. Kufanele kulungile ukubongana nokudumisa. Fanele impela umsebenzi wethu nenjabulo yethu. Nkosi babe nosezulwini uNkulunkulu Somandla lonini nanini. Siyabonga ngesikhathi sonke nasendaweni tonke naye Jesu Kristu indodana yakho leva inkosi yethu. Nyalo-ke sikubonga ngobe lamhla ilanga lekuqala evikini losibita ngalo ukuthi sikubonge ngemvuka kwendodana yakho lokungako sono sanqotshwa nelithemba lethu lavumuswa. Ngako-ke sihlangene netingilosi netikhulu tato nelibandla lonke lasezulwini sikabata wena sinoma kukhulu nedumo lwakho siyakudumisa nyalo nenini nanini sithi Nkosi uNkulunkulu amandla nebukhosi izulu nemhlaba kuvele dumo lwakho hosana phezulu Nkosi lotabo egameni lenkosi hosana phezulu. Sibe babe naye indodana yakho Kristu Nkosi yethu naye mkela mnikelo yethu yembonga nemvumisa kumele moya wakho lomngcwele etikwethu nasetiba letidipho tethu sikwa nelwayini kutsi ube umtimba wakhe nengati yakhe kithi ngobe ngebusuku lanyikelwa ngabo wathatha sikwa wathi sekambongile wasitepula wabapha abafundi bakhe wathi thathani lokunike umtimba wami lonikelelwa nini nenaloku kube nimkhumbulo. Futhi emva kokudla wathatha inzebe asakubongile wabanika yona wathi nathani kuyo nonke ngobe lokhu ingadi yami esimnandi esisha lokubiselwenine nalabanyeni bekuthathelele tono yendani lokho ngesikhathi tonke tekuyinatha wenu kube nenkumbulo. Abuke simemetela kukola wethu sithi Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utawubuya futhi. Babelongcwele thine bantu bakhosi ubhala umkhosi ngalezi tipho takho sibeka ndikwakho umtatshelo lowodwa nalophelele waKristu Nkosi yethu. Sibonga ukuvuka kwakhe kwabafile nekwenyukela kwakhe ebukhosini bezulu ngose nemusa semkele naye noma singafanele kude kuthi thine lesihlanganyela umtimbane ngade indodana yakho sihlanganiswe nebantu bonke balesi sikhathi nelethukulane tonke sibe ukuthi sithi sibizele kuye kwaKristu umsindisi wethu neluthumo nangenqoba kwembuso wakhe sikule insuku tonke kufanele naye unyiso ubathathe ibandla lonke lesemhlabeni lesezulwini babe Somandla kanye naye nakuye
verse 126 lapha kuqhubeka khona inkonzo. Njalo uKristu wasifundisa sinesibindi sekuthandaza sithi, Baba wethu osezulwini, alimekiswe igama lakho, umbuso wakho awude, inzalo yakho yenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla ukudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonabo. Ungasingenisi empingweni, usisindise kulokubi. Ngoba umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi, kude kube emhlabeni. Amen. Singwa lesistep labo asiyo yini inhlanganyelo yemtimba wa Kristu. Sinele sibanyelisi umtimba munye, ngoba sonke sihlanganyela singwa sinye. Jesu mfana ya Nkulunkulu sihawukele. Jesu mfana wetono letu sihawukele. Jesu msindisi wemhlaba sipe ukuthula kwakho. Nkosi enesawo asondelile igama lakho sithemba kwethu, kepha sithemba sakho esikhulu. Asifanele wethu nephutha imvuthukana phakathi kwetafula lakho, kodwa Nkosi ungakwazi ukugawela njalo. Ngakho besiphe ngosesawo, ubeside ngalokufanele inyama yendodana yakho ethandekayo Jesu Kristu, siyinathe ingazi yakhe, kude sihlale kuye nakithi, kude kube ngenabini. Amen. Asondele sekongela umtimba wonkosi Jesu Kristu anikela ngenxa yethu nengadi yakhe lasokhiselayo nasimndeni emthethweni lethu ngekukholwa nangembongo. Sephethe bathandekabo, bongani simakathe ngobe anemusa, Siyawusakhe asipheli nanini. Baba mnikati wemandla, siphikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu, kube semkhathelo ophilayo, sifumene veni imandla wakho engcwele, sihambe sisebenzele umbuso nebukhosi bakho. Uthula kwaNkulunkulu okwenza konke akugcine inhliziyo yethu nemicabango yethu. Simathi uNkulunkulu simthande neNdodana yakhe Jesu Kristu iNkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla, uyise neNdodana naMoya loNgcwele asibelithi njalo kude kube nini. Amen. Mani ngekuthula nangelithando nosebenela iNkosi. Egameni laKristu. Amen. Siyabonga kakhulu bathandekabo, sikholwa ukuthi sitawuphinde siqhubeke kanjalo nasesonweni lethu, size sive iphathimandla lelive nathi sivulela emasango kube singene ngekhathi sitoyidumisa iNkosi. Amen. Amen.